Hello, very good afternoon. Very good afternoon, all of you. Uh, Very good afternoon. Please join and share. Please join khadi and share khali di. Please joto phai page di. Kini kisa Nepro since 2018 since 2000 last 2018 ni sini ang continuously BJP ni against ang kok salai phaitong. Actually ang kono political ba kono jati no ba kono dormo no ang hinsa khaya ba kono dofani borok no ba hinsa khaya joto no ani kolo ani mokol ti ani hamjak ma tong mano joto baksa equal si all are equal because I believe all are human beings that is the beautiful creation of God. Oro jaga nang alkalka bumu khok mani ba alkalka ile ong mau jefang tong tabo ami aprosimi ang live khai mani bone sikang boy kama ma khajeng nile ani Facebook ko oro jaga baksa comment khoi tong tomahne ani private apro secret khaija lock khaija profile ang tabo unlock khaida jakha tomani ondo bokto kabang ma phaine ro ondo bokto kabang ma phayu ano inbox khayo ba text khayo ro jaga ani photo rok bui omo haike borok tomano khai tong kaisa kok khe main khe toma hi khna di tabo song je kono da phani tabo BJP ni bone borok ni ideology joto sibai jaile joto sibai jak omo siani ko ya sia baksa tabo to ondo bokto hi hunoi ondo bokto bo tong kabama ondo bokto tong bono ang kaino bokiri ya tomani buini haya ba ang naya buini je odhikar tong according to Indian Constitution Fundamental 12 to 35 Fundamental Rights 12 to Article 12 to 35 or jaga Fundamental 1917 or jaga right to speak, right to eat, right to freedom, right to education amone rights tong jotoni rights tong everyone has equal right according to our Indian Constitution or jaga or written bakri there is no Tiprasa tribal Muslim sorry once again or jaga koi jaga suijak kri tomane boro phai mani poren simi tabo nero wan sok nai de kaisa kok no tabo Tripura o Tiprasa je age ni simi rajotto khai phai mani borok no busuk dorokhe torturing khai tong baksa rang bai rang chajak botong je kono leader ang phanu je kono mong phanu boro jaga baksa borok tong kotor jaga sok khele ne boro BJP ni dalal ang payu rang chau si o nijini borok bai sak ni borok bai ni lokoni borok bai dofani borok bai si bo cheating khaiman nang tamani je educated young generation borok no ang kaisa request khayu my humble request to them please je party phaikele gundagiri ta khaidi but gundagiri khayane siring khe ta tongdi protest khaili borok para tabo all India naibe jak jeng Muslim trong no jeng no Muslim busuk dorokhe otyachar khai tong tamane hone jaga ram mondir sananai masjid baironai omo haike koi jaga botahaike kerei Indian Constitution bo tong nung toma chanai toma khainai toma thunai toma ni ichcha se oro jaga koi mungsa suijak kerei kabangma oro ondo bokto bo sok phayu ondo bokto rok BJP ni dalal rok sok phayu ano warning roi tong but I don't care ang kei no kiriya thuinai ko waisa thuinai na ble nere bota kiri baidi thangsang laidi thangsang mani khang request khayu jotto dofani I'm not talking only Tiprasa even niro oro naikele sinai chini Muslim bisimo kabangma neta kotor tong BJP ni dalal anggi si borok otyachar khai tong chungno si otyachar khai tong BJP ni dalal anggi si nijini dofa no nijini loko no nijini area no boro otyachar khai tong torturing khai tong rang ni bangui si kaisa please share khaile di oro jaga khe BJP song ni toma borok wansok mo borok ni je oma khaimani nero kaisa angkok sanai tabo edisio BJP phaila hangke nero thangsa tongkhe borok ni je haya khaimani haya chongmani u ta haino borok khaimaliya protest khaile di ta kiri baidi BJP phaila hangke baksa borok tong mo borok ni sarkar borok ni mo borok ni jefang tong nini kok samani right tong nang
right to express speak khaimani ni kogno samani bukhani kogno samani je onnai khamani boni protibat khaimani ni right to you have complete right you have complete right na so ta kiri baidi thangsanglai di je BJP ni gunda giddi borok si belai khib tabo tuma khaina niro kaisa ani ang samani borok all over India o borok naila ha borok je थांसांमानि बा कायसा यूनिटी जों यूनिटी जत्त बरक यूनिटी नांगौ यूनिटी दिरिखे जोंसो खायमाया यूनिटी खे तुमा यूनिटी स्ट्रंग खेनो जे अननाय खायनानि बरक न जे सामु काहा तांनायनि बरक न सापुट्रनाय जों जेफां तो नों पॉलिटिकल न आगे प्रायोरिटी तारोदि जेकोनो पॉलिटिकल लो प्रायोरिटी तारोदि पॉलिटिकल न प्रायोरिटी निजेनि दफानो बाहायके सुबानाय निनि पारानो बाहायके डेभलप खायनाय एडुकेशन बाहायके रबा म खायनाय बोबाग्रा के साजा बनी आइडियोलॉजी के है न आंखे तबो निजिनी चौमुंग बाय निजिनी बुखा बाय किसा वांस होग नायदी तुमा के डेवलप नायबा जों लास्ट सिंस 1927 जे आं सामानि 1927 नि सिमी और तंखाजा एडीसी इलाका नफोर बा एडीसी क्री आंखे आपर सिमी तंखायमानि ताबक जरा कोई प्रॉब्लम इयाब्ले जों तंग फायु कोई प्रॉब्लम करी सांगमानि नंगमानि अमंखमानि जे अंखाने आंबो प्रोटेस्ट खायतो आं आलका पार्टी बो खायमो जे बने इच्छा से आनी व्यक्तिगत इच्छा से तुमा पार्टी खायनाय तुमा खाया मन आनी इच्छा सिबले मेरो नि इच्छा बतो हापानो नो पार्टी खायि खायसा बरक नि आइडियोलॉजी खे निरगनो नष्ट खायमानि सिकायसा ताबो मुस्लिम न वान सगनायदि मुस्लिम इंडिया बिसिङो 50% दं India total population 137 crore और जागा 40% मुस्लिम दं हाफानो बरक न जोंनो मुस्लिम न बुसु दरखे अत्याचार खाय दं निरक जतो सियो जे एडुकेटेड बेरो दं बा नन एडुकेटेड बो आं जतनो रेसपेक्ट खायो एडुकेटेड मीन्स you can read you can write you are not known as educated but if you are you have a good knowledge and ideology and how to develop your society but you are also educated according to me since you जे BJP नि फाइ निरग्न तमा हि खायनाय BJP आइडिसि फाइकेले बरक ओ जे यूनिटी तंगमाने बनो बायमाने बायम खेले बनो नि प्रोजेक्ट ममंगनाय सामु हाया खायकेले और जागा कागनाय और जागा कागनाय म रेयां जमातिया उसुई मलसम चाकमा हायके कागनाय कागुइसि तमा खायनाय बरक न कायसा न बाय कायसा बाय दांगा फनांग्रानाय ताबो नाइल हानाबले हिंदू बाय मुस्लिम बाय ख्रिस्टान बाय म तेप्रा बाय हायसि खाय दङ बरनि आइडियोलॉजी खेमोन हाने निरक प्रोटेस्ट खायलायदि सिरिं खिता तंलायदि बाट आं सामु हाया न म सपोर्ट खायदि सामु हाया खायनाय बरक न प्रोटेस्ट खायदि बनि एगेंस्ट स्टैंड खायदि यो न जतो सिया ताबक तिनि थांगुइ मोबाइल बा गूगल चार्ज खायनायदि इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 12 to 35 नंबर म खायदि सुइनारक दि 12 to 35 कहां के सुइजाक दङ राइट टू फ्रीडम राइट टू एक्सप्रेस राइट टू एजुकेशन right to observation your own religious your tradition complete right no tabo o right no si BJP song borok bono roya tabo haine ang continue si protest khai tong even enke boni sikang bu mo haike kabangma je kaisa de kono local kaisa political party tong joto siu आं बरनि बुमो खगजां नाया जतो सिउ बर कायसा लीडर सकजा अंखे तमा आं पाइजा लीडर सकजा अंखे BJP नि बिप्लब देवनि कक बाय सिजरा अंकाय सि बर सलितं बरक नि कक सि सलितं निजेनो दफानो नाया निजेनि अमो ताबक जरा जों एडिसियो तं फाइमानि आसु बसर तं फाइमानि कायसा एरिया ओ सिनि हाई सेकेंडरी स्कूल कायसा सिकिरि और जागा स्कूल तं फानु टीचर करीखा टीचर वांसा फाइकेले मास फाइ फाइलिया जों एरियास गवर्नमेंट एजुकेशन पर्पस रांतोय रंग दं जतो जों जतो बर
tax roi tong jong rang roi tong government no so oro jaga o rang ra phoro ba nung tax ro phoro ba phoro so sunya ble nung edisio de tong non edisio tong je equal nung omo ronga nang tax ronga nang tomane bibinno babe jong tax ro jong joto sinai borok botong sia borok botong jong directly ba indirectly government no tax roi tong tomane bangu jing sagni jini dofan ni area no ni locality no develop khaimani no haike roi tong manu bu jongni edisio kaisa si high secondary school kri kaisa kaham college kri kha tabo khumlung kaisa tongna college tei boro jaga tongba college wansok nai di education kri khe nung jibono develop khaimaya tabo muslim bisingo nai di kabangma chini jati bisingo ang pros continue BJP ni dalal kabangma tong boro ano continue threatening roi tong warning roi tong bunai tognai mo khaine boro ni actually boro mentality si boro IQ si high singba o toma borok saya deba toma musuk ni toma musui de ho musui di sakhele si brain bare go toma bare go corona thang payu bota hai ideology si boro hai mentality si boro ni hani bangui o boro ni kogno tak na baidi knau thang sang la yu thang sang means you are not going to fight nung thang sang mani bangui buino nung do kharo mani yable jongbo thangsa ungmani nangu sini bisingo bo थांसंमान नांगौ जत्त बिसिं थांसंलाय दिनै जातिनो नै दफानो नायदि तंदि तमा अंजा तमा खायजा अमनो अमा खायदि बने परे बाहाय आस्ते आस्ते डेभलप एडुकेशन बाहाय किं नायबा अरो जं तंग खायमानि कायसा अमा खायमानि हाति खायमानि बुसिनि एरिया करै हाति खायमानि बो ओ यां थांगनांगौ जिनि एरिया बो हाति खायनांगौ हाति खायफानो नेरा वासक नायदि ओ बरक न जे कुनु जागा थांखले थकेरो omo tai ke kabangma example tong omo kai kabangma example tong tomane bangai ang kaisa private company ba ke jikono kaisa company on job khaija or ja kabangma borok phayu phaikele borok no bahai ke cheating khayo angke protest khayo borok je tong mane nijini ang परिश्रम खाइला के बा बनो kaisa samu खाइला के बने परिवर्ते जे मूल्य बा बने भेलु नांगमानि नों सामु खाइमान नों सामु खाइमानि काइसा भेलु बने परफेक्ट भेलु नादि को तो माने आसे गोबां नाबा आं काइसा रि पाइमानि के नों 150 टाका अमो पाइखेले 300 टाका आं पाइयो बताहाय के थके रो हायने मांगु एडुकेशन नांगु नॉलेज नांगु नों नॉलेज खादि बर बायतंदि इनके one of the most important things that you have to learn language skill develop खादि जतनो language no paksa borok tong teprasa bisingo baksa borok tong ani je friends tong ba ani okra rok je tarai rok takho bukuru tong borok bu toma hai wansa kok sakhele si wansa ang paine toma bota hai ke ideology baksa tong actually ya angkok borok samanu bono ke kaina ani kaisa skill ni rok bu try khai di every language hindi english je language bangla joto kaisa language boni ini skill singnai bonus hikhele nung skill enkhele nung interacting khaimainai nung sinai toma tong ok no busenai bokhe nung knowledge barna language himani bing language hiya nangu enke ni thangsani education bahike elaka bisingo tabuk naidi muslim bai te prasa belai khe onkolo dige thang tong agok tong kaisa company kaisa brick industry o batta kaisa start khaikele odisio si oro jaga je jaga muslim bai omo kabang tangnai oro jaga si borok o batta sna bayu to mane oro jaga joto samu khaikele toma education nya borok ni je borok o boskang agok tai thangmaliya bota hai ka ideology borok ni tongo kore hi saya hani bangi pore lekha di education no follow khadi education no bahai ke society no bahai ke develop khainai bahai ke unity nai ba unity is diversity so je borok ano threatening roi tong ba omo khai tong I borok no belai ke thank you nerok nangbo from my deepest heart I really love you those who are threatening me warning me continuously but I really love you I really love you guys nung chongmani je ni bukha bisingo je chongmani bo out kam phainai ble bo out ka nung just imagine khadi nung khitai bisin tangkele khitai yo thangkele toma munangba
khini je khimani je muna amo phayu na ble smell khaimani amo ni khitai bisingo khi tongo chung joto siu ke je borok ni bisingo jo internal je tongo bo outcome phainai bone outcome phainai bono ta wansok di je borok bisingo ondo bokto ni dalal tongnai borok bo tahai ke chanai borok ni kogno takhna baidi joto uniting lady as much as possible I will help even I also ang bo try khai tongo bahai ke thang sang nai so sorry for that garan thang pajangle so please uniting di please nido party no tanai di nijini dokano bahai ka agong nai education ke nirok ni society develop nai nijini mono develop khaimai nai jotone education is one of the most important things without education you are a dumb person like that you are a completely dumb you are a completely dumb person dumb blind whatever you can say okay nang joto omo khaidi please silent kheta tongdi protest khaidi help khaidi bahai ke jotono help khaidi kaisa social NGO wo tahi ke khai help khaidi jotono stand one by one stand unity ke stand khaidi bono khai ke last society develop nai BJP song amatero nai BJP song bahai ke ni society no unity no destroy khaine bo kaisa se boro once hogo not only BJP phaile ke nirok once hog nandi ang tabok sanai oro busu ottachar khaine aporo sinai so please please be strong and speak up. Thank you.